tuna hian MMA General Assembly akan lai ruai ei tur electric veng pavalai ten min buat sa isaka takan headquarter soi tu te min troi om bokani tilama hian MMA Khozol branch kan soi tu ten palai local te flag tar sakani tun din huna hian member mun san san atain som sari vel bor local to anga ngai ania nge mozat lo local tura beisei ani choi khama te local tura beisei ni pu choi te a headquarter kan president nge ni zan lam te himu theyem etilai a hian tlai lama ruai ei tur fatu electric veng pavalai te tui mel khop mai hei tlaya por le tlai taka ei tu ani he punga yete electric veng pavalai lam he tilama hian hei amisa te han baidon nge ni hi a ko chung a tui nai hle mai tunge a leader te winin buat sayem nge pungai tukin kan voksa ser hi ke siang zat vel nge ni thei ani chu a chua po chuak thale mai eng ange pavalai hi tukin hian chua khom thei inin po na that mel boka hei rina in tam hle mai a pasari na hanjing kar hen chuak khama chuak tur lom nual boka ei bari kan tam lo sim sima a member an tam lo ang ain tu kina hian fatu tura ron chuak te an thathnema member ten in po tlanga an fakom khop mai tilama kan upa ten min troi om boka kan lom khopani